Assalamualaikum teman-teman, kita jumpa lagi di channel Baruksut. Oke, seperti biasa kita mencoba mencari ondel-ondel lagi nih teman-teman. Oke, yuk kita cari yuk ondel-ondelnya. Nah, kita sedang berada di pohon pisang nih teman-teman. Tuh, kita cari ondel-ondelnya teman-teman. Nah, mana ondel-ondel nih teman-teman. Nah, ini nih teman-teman, apa nih teman-teman? Kuda teman-teman. Benar teman, kuda zebra teman-teman. Dapat 2 sama kuda poni. Oke teman-teman, kita taruh di sini teman-teman kudanya. Oke, kita taruh di sini dulu. Yuk kita cari lagi. Nah, yuk apa lagi? Nah, ini nih apa nih? Apa nih ya? Coba kita lihat, kita ambil. Wih, mobil teman, mobil-mobilan. Wih, mobilan teman-teman. Oke, ini keren teman-teman tuh mobil itu. Yuk kita mulai cari lagi teman-teman. Nah, kenapa nih putih-putih? Ondel-ondel teman-teman, kita dapat ondel-ondel. Dapat ondel-ondel teman-teman. Oke, kita taruh di sini lagi teman-teman, kita kumpulin. Yuk, dapat ondel-ondel. Yuk kita cari lagi ondel-ondelnya, mudah-mudahan masih dapat ya teman-teman. Mana nih ondel-ondelnya nih? Nah, apa ini ya? Apa ini? Baby shark teman-teman. Ini dapat baby shark tuh, dapat 3. Keren teman-teman. Yuk kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, dapat baby shark teman-teman. Oke, kita coba cari lagi teman-teman, ada apa lagi? Nah, lagi ya, coba kita lihat ke atas teman-teman. Apa nih? Apa ini teman-teman, putih-putih? Ih, pocong teman-teman. Benar teman-teman, ondel-ondel pocong. Serem teman-teman. Dapat ondel-ondel pocong teman-teman. Oke, kita taruh di sini teman-teman. Dapat banyak nih teman-teman nih ondel-ondelnya, mainannya. Oke, masih ada lagi enggak ya? Coba kita cari lagi. Kayaknya udah nggak ada nih teman-teman. Udah nggak ada ya teman-teman kayaknya ya. Oke deh, sampai sini aja pencarian kita. Jangan lupa ikuti terus channel Baruksut ya teman-teman. Sampai jumpa.